Assalamu alaikum waangalizi wanzani wa televizio ya Taifa zetu sande za rehema za Mwenyezi Mungu juu ya hanyu ibulwa yemfumdaru yenu yihomoroni yemisomo yakakusudiwa wanrohazi wa heze la duan hadhur ni waziri ya dhaminishiwa yemali umhifadhi yemihonko ndo za hafilisha lichama la ulanga la mji wa Ikoni na uendelea na hazi za ubea yemihonko yemfumbili ya jana zindu zimada maalumu za panga ya taarifa habari ya hatu yaho wakati unu. Ya waziri wa himali ni BJ Kamaldin Soefu habuwa kirasmi wa mkonsi wa taifa wa heze la duani hadhir na madhama mutaalamu bali na bali na mkonsi wa hazi unu ye makswada wa hao ndo mjadidisho ye maarifa juma wa nrohazi haruma zenau za ukingia ye makafa ya humbadiliho ya hehawa hau zifanizo Halidi Mzuri na Ahmed Nasor wakahadhir. Haruma ye hutuba ya hahe harumo mkonsi wa haziunu ikao untanya madhamana mbali na mbali huja owahezeladwani za Komor ye waziri wahele Bwankanga Kamaldin Soefu hahakikisha yokaya omsomo unu uandali wanele kungumanyo la dunia la hizo ladwani bavuni mwa wataalamu wa halo ili huja lijadidishe maarifa wanrohazi wa hizo ladwani na baadhi ya mbawa za hazi za kiladwani ili zibarikishihe ze hazi zao. Na bandu mwano yemudiru jimla waheze ladwani za Komor ya ankuli ya lesu ala lokaya unumkonti njia uharmomva husuo ye maendeleo ni ankiba ya hionsi. Itochongesa wakati wonsi tukamba wijir makafa wahijamisa anda ila mengoni au vuja antuataja saidoantu vusike kukamba vale zi procedure za nunda be au contraire zi facilitewa ta wakati tukamba nezi waswili kemba wenyewo washindu wapare stongo zao hauna fasia. Wantuazi watu risalanza no vishene huambia mbane wafanye jitihadi walunge msomonu maana yenu msomo kwa mbane wantu para bahati henu wakati waje vola wantu joto wampesa wanda utsa hawo uja lakini OMD wabenzi wajafanya hazi nafasi zao wenyewe wamswatsa hawantwani kwa maana wafanye msomoni wafanye jitihadi walunge wadise na kakula masuala kwa maana wanombane yeo muhimu hawoju na niheka mfano ntongo wana fikra ikombanu watsangile bo waitsangilia nange pasao wandu waile ukaya ziwandaza hazi mikunti ya hazi gyo muhimu kabisa ili upuangao harmwe miva neze hazi zonti. Haruma wa mji wa Simbusa ya mbajini wende na ubulu wa sanduku la mali ni azma inu ishukuriwa na wakazi wa mji huja wahelebavu hasibabu gejo usongeza wa hifadhu yeze ankiba zahau Ikambe Said na Salim Ali Ratiraka wakahadhir. Mahafali ya umbulu wa kirasmi wa isanduku ino ikashwabaha ya wautekeleza imadhumuni ya lindwao banda ya uyotsamilwa. Na isanduku ino iboyabulwa harimo umuji ujiparao mbajini yaju utoruhusu wakazi wa umuji na wa imabavu ya baki wa henti ziankiba zao ndongozichu watongeza wavunguze misafara midile. Na umwashi wa nyumba ino yaundwa na umuji ukamilishiha harimo mezi 6 na iyo iswarifulwa zaidi ya milioni 7 fedha ya Shikomori. Iraisi wa umoja wa masanduku ngeoneso imaoni yao walonayo. Madhumuni hatu nduka ya rikurubishe majumba yano suni mwa kazi ili yakaye tomaya yasaidie maendeleo, yasaidie zibarna majiza maisha ula biashara, ula ledima na ulozi nezenongo zonsi pia hautiashi unodingo nitena ne milanansi nduka ngondo wafanya zi mashuli ingia bo ngarielewa ukayai komorileo ngio na wanakao ngona barna maji ya serikali wayo cheke na ushinda irenge sabiki za ulela izi barnamaji zonti pia na bonga bwandu kao ngadro fikiri risaidie maendeleo yayo. Iraisi adhaminishi wa isanduku ya umuji uno ngeoneso umuhimu wa ukurubisha imajumba ya mali harimo imabavu. Emiji hatu ngehule ni kapitali ya bonga bondongo zinji kao kartushinda za waswili ya politiki ya masanduku ino itilwa asina takdana mahaminji wa imalelo Simbusa mji wa maendeleo waono yashabaha shauka kaire rifanya haini za jitihadi hatari kurubishe jumba la mali haruma ibavu ya Pimba uliho inde kapitali ya hebavu ino ikansi namna ya ukaya haini shaja Simbusa shangi hama shijo Pimba haukaya ino shimanga ramba madi po strategiki ya Pimba Botswana ramede Komor.
Izi sanduku zotsanga nguvu harimo maendeleo ya nchi umuji wa Simbusa na miji ya salia yangi harimo izi barnamaji ziendelewao na umoja wa masanduku hautsanga harimo maendeleo ya nchi. Ile kungumanyo la hunono la dunia OMS libua yemfumdaru yinu misomo yakaukusudiwa wanrohazi wa hunono wa hile jumba la dzihiro la El Maruf ili ushinda waswarifu wa wadi wa COVID-19 na misomo yinu itayarishiwa na ile sanduku la mali la Kiislamu haubadzima na Institut Pasteur ya Tunisie. Aliau Ayuba Abdallah na Ibrahim Kabaru. Omsomo wa mezi milionu ngona mavmun wa urekebesha laboratoire na uzidisha maarifa wanduwahazi wa laboratoire ya El Maruf. Wanduwahazi 15 ikawo kume El Maruf na watanu inrap. Ngwadungao omsomo unu hafaida yaho mwende sondro wa laboratoire mahsus do mwano ne COVID-19. Information yinu inungenji yao harumaya zitendwa zahe banki islamiki amendeleo soni ikawo harmo dunia namna kao yire mwanu wade unu wa covid wandwa unu kaya zinzi gamana holara nzinzi za ulaya ujarzi hususan nzinzi za Afrika rika deborde rikari roswambi onorondo karjaka na zana karjaka na logistique ya kuruhusu rifanye ize teste ana bina bo diagnostic ikao hususan si ufanye nurambao de biologie moléculaire wandu kangwa recherche hazizino des agences comoriennes de coopération internationale et au ministère des Affaires étrangères quand madame la directrice madame Fatumia Bazi et serikali kamil yerisaidia ondorondo donc yabo hazino ngarizifanya obadzima ne Institut Pasteur ya Tunis wondo warengwa wataalamu waje wasomese wanahatu. Dr. Tajidin Yusuf haonesa yauka yisanduku ya mali ya Kiislam ngaijo usaidia l'hôpital ya El Maruf yeze PCR. Ya baba sangarjoka na siti mbili hununga zija joka ni siti ya inrap ujurdi kene siti ya El Maruf ani wasomesa ngwa Tunisie watu sisi tsahom msaada wa OMS maana kumjoka kwa na teknolojia rijer kensi ri par video conference rifanyise formation banda mezi mili ya homsomo unu owarengafu vungo wajonda na ukamilisha ya misomo yinu yiho Tunisie. Ile kungumanyo litso la serikali la dhaminishiwa wa mzimu hatu wa wade wa sukari hundu masiwani haubadzima na mutaalamu wa habari za wana na wade wa sukari yangu hawanze wati ya barnamaji za mihashirisho husoni mwazi likoli mshinzi iliuzima hatu wa wade unu na waonana ni madhamana wa hensoma wa shesi wa shangazija iliwonisa yembwana inamna ladhimu iwanwa kotujua ya ukaya wanaziwa na watiti kabisa ngo ujumausi wani wadi hamada unu hasibabu ndi shahula ikaongwa lao haina usikuhusha. Halidi Mzuri na Ahmed Nasor wakahadhir. Likungumanyo la dhaminishiwa umtinyuba wadi wa sukari hunu maswani upumoja na mtaalamu ya barnamajino Dr. Mwinzingwemani watianziani msomo wa uhashirisha umuano na wadi wa sukari na emisomo yano ngayasomeswa imafundi wa izilikoli mshinzi ili utawaz ajali ze mabadi ya sukari. Ubutanabahilu uka wadi wa sukari ngosika wadi wanatawatiti hamlonai haswa tandi za hula za sukari. Rwandikeze elimu za lazimu bao wende wasane wahunde ze biswara za lazimu walimishe wala wanazioni wahao wawanike eza lazimu. Misomo ya lazimu wana wao washinde waunde tabia njema warengeze nongo hizo wazite onziani waziwadozi rumio helo tushafadhi no wadi wa diabetes na nezembade za sato sumpia. Imudiru jimla adhaminishiwe barnamaji ya msomo bwana Heri Halidi aunesa ya uka iwizara ya msomo ngwa tayari ya ufanya hazi pamoja na makungumanyo ya wanao na wade ili uzima hatu wadi wa sukari. Hesi ya nyumeni ikawa ngi harma wizara ya msomo ni zijuhudi za hemu hai daula ya onesa uka ikomorga nzui baseba namaha ziwizila mingomeraru ngaritia mvuha kwaku misomo jainu ili msomo ho wana ubasauhe sawa nizo ikawe mwahe daula hajuhanze zibasawa harma emivayonti pia he maisha ya komo ngari ubushirao wandu kangwa aringo fufari mwae msomo unu keizu wa jushilia mwajuzi honda washinde ndi wazitangaze harma zilikoli za hao
deujua yauka msomo marde uno utofanishiha wajao uhonzuani na mwali ili uzima hatu wadi wa sukari. Yala de baelezo ya Shadali Branali zihazi zaulisali dalao lahe malendre hujazenyi wadeza saya zinji yanziani mfumoti inu hunungazija harumo uwanrohazi majina maili na waili wakaukusudiwa zihazi zinu unisau ya ukaya zihazi gazendelea baishe baadhi ya wakazi wajihundrao harumo malaho kwa tukubali uwarenga lidalao hamadi zozonisi wao ni mzima mongoni mwa emadhamana ngabafanyao protection ikamduha lile dalao au prevention ikamduha lile dalao ya huwa de uo uli utiwasuli mndo ngabo wade wabili uparao elefantiasis wa uzingara mindu nduzimbe mindu ka minene malendre shingazija donc yo ngaifanyo prevention ya hezimba de iso na dala ula mahare rujwa kamnga na mahare bokata buzi njo zungoni zikao parhani hesa mduka jula shahula normali mruonda ndui sedamu donc abwe malala yo mararo heni dalo zimabengulo na mnyima harmezi ngo zamana damu abakara leza faida hele dalao risarambu ane hasara kwa hiyo tujora ngale dalao yabongu jilindo nezembade hizo tambungizo ako okay haziwi yo hazi ya usimbufu yote amande ze kampanya hizo ngozindo jina ama vaccination na zimustikeri na inu kampanya filariosi yona tambuzi njia ku mana hadisi unjia hadahoni ndo akensi anzie wandu waide dawo pia gaja ndise hazi unikamalala wabo banda hapo ngabo za ubima mndao ngabo za question za uzisa mndao jwe mdu kati mziro ye mwana kati na nsini mama amili na yani hazizi ndi bokonga zina taabu za dunga hapo tena ngabo mala hawa dumizo wangu le problème nziro parce que mala wemenji wandu we ma distributeur we henda wandu wadumisa asika tutai malala ubemisa ndaye ija ngamrenga unyina basamba bali malalo yanyumendeza de tambu nziro ndao wandu wa distributeur dala wezadunga hapo tena de hazi ya msana maana ematasi wende malaho menji hasota moroni kwa tu parso wandu malahoni de tambu nziro sango malahoni kwa parso wandu wenzao moroni wandu wenji ngwa rentre wenzao muhawa wende muhazini abo yo hazim pakaji oni hujamasihu do washimbe waparisa wandumba biho malahoni do Omzimu hatu wade wa COVID-19 huno masiwani dombwana lechama la Act Together walojuma uzenda na ongo haruma yeshesi wa Shajube Fatima ihumwali ili uto wazana za uwanano wade wa COVID-19 hazi ikao wazandisa rangu ndomwa hawazu hizili na 20 Hussein Abdullah na Saifidin Ahmed wakahalir. Barnamaji ya umujainu wetu luanzani na ishamasha Act Together iliyosaidia wawika hoka wasina nchida haruma umuanu wa COVID-19. Shino shamasha pangwa na iwakomor mbali rangu wa walio Faransa nena larinyo. Haruma umuanu walilujalabili la COVID-19 Act Together wande na utangia mapesa ya hindadi ya 7,000 mapesa ya ashi euro hamadhumuni ya usaidia wa mwali haruma ambawa nyingi miongoni mwazo msaidia wa izahula zana za laptali nena aina hindu ikawamba ni shishwenge shisaidia umuanu wa COVID-19 mfano maurejeli, maski nena zangina. Kurifanya action mbili deja ya handani renge pesa un peu plus de 1,500 euros ya vili presque 2,500 euros ikao zi actionzo rakoji focalize mbarsaidie wantu ma nécessiteux na wantu aremwa soif na COVID rakodone kit alimentaire masque visière toujours dans l'optique ya usaidia wale wantu ma l'hôpitali zidispensaire zilekoli pare wantu akarma prevention ulawana naumba wa Barnamaji no zaidi za kaska 10,000 zibo lazimba wambali mbali zisaidia umwanu na wadi wa COVID-19 minhum imbawa ya Croissant Rouge, gendarmerie, nena la polisi ya taifa, COSEP, na izama za maendeleo usuni za miji ikaombani waundambi wajau na urahafu. Jari para ekipu mwali kaoma motivé, wasfanya zifete, rina confiance voa moja. Donc l'idée c'est que ça continue, risiona mbari fanywa confiance, voa mairie à la réunion tsena, wari promete msanda wangina, donc on espère mbartoshinda continuer mai elan hiyo timpaka COVID bevoa sujet nyingi mbarsa rifanya zivoa moja pare risaidie inti risaidie maraia.
Act Together shino shama ikawambani shisosaidia hanguvo imbawa ya iswiha msomu ni na menduli usuni ya miji. Harumalbakia la mwando la COVID-19 ikawambani yare makomor haswatani mwali ishamasha Act Together wandi inawonesa wakikifu wao harumwa umsaidiu wa zana za zahula usuni mwaka wasina nchida. Zatana hilo ishamashino shisaidi ya zana zengi harumal jumbala ziro la laptali nina imazama ikawamba ningi ya shughuli hanona imanduli usuni ya miji harumwa uwana na mawadi mbali na mbali. Mvamuraji wa hii taarifa habari ya hatu ya idara jimla ishule yani hao neze habari za himaranya yangazija watu yanziani rangunde tarehe 18 ya Desemba ya bira mihashirisho haruma eze wilaya za hengazija imijarada ya heshari ya shandani na neshahe mabavu huja ishobonzi ili heni mkazi ya jo ufanya itendo shakifujari yani do mrangia mizo wanaziwana nezitendo azifanyishiwa husonuma imrumshe wajue eze hukuma za wahansi zitendwa ikao haina usikuhusha gizo juma urenga funvu na urenga chero harumwa emasiwa ya Komoro na hunu na rishilie baadhi za rais hao ikao azharimbaye na Salim Aliratsiraka wakahadhir. Umkonti hunu kaufanyishiha namna ya ubadilia na fikra baina ya mahakim, mafundi wa dini, mamera na maprefe na madhamana wa machama mbali na mbali. Umuhimu duka wanduwa eliziwa hauraji zenukto za sharia za hundani na nezobonze ziwanao nezitendo za kifujari zifanyiliwa weye mrumshene mwana. Zinunga jo ruhusu warenga ufunvu harumwe mikonti inu wajue za ufanya haina wakati wajua utanabahi itendo sha kifujari. Zamba banundu harumai masala ya tekile ya wabanu wanduwa jua ukaya ze dawa ikao gizo hawi nji haruma ye mahakama ya Moroni nano wandu ikao nduwalu harumai la joli wandu wenji nduwalu ikao wafanyila wanatiti zitendwa wandu wenji walo mahakama ngemkini hao kaya ngabishao kaya wandu ikao wafungulao kabla ya utumisie ezifungo za hao yonde mane kao riparao makungumanyo wa uhifadho wana ni makungumanyo ya uhifadho ndumshe nane madhomana bali na bali ilire zengo zinure rezamba sharia shitolwa ni mahala shiliyo shijwe shirumishihe enejyo kahafanya itendo shi haruma mwana mtiti au haruma mndumshe au mndumdu hazisuka yonsi yahunde hukuma ikao do lazima warenga funvu harumu mkonti baada waelewa haundo zinukutwa za sharia zinu wajione sa tayari ya uziti ya nziani. Zibakia basa dozita nziani anabano la parole est facile anahambazo jisashana kwa zitendwa lazima ndo karma zitendwa kwa sharia shisashiroha ishode shikozi ya wandu kakajamba ndongo ile sharia subuti ufanyaje maana kabati sharia sharia shiruhusu utunde uangalie uone abo mumgahibenzi lazima bakufanya haze haho ndiyo kayao kawonoka zinuka sondelea uzidunge zendelea yemihashirisho yinu husuana nezinukto za sharia za uhifadhi ya mndumshene mwana nezitundwa za kifujari ziruhusu wakazi wenji warambu haundo sharia shabano nsiju na neshabonze shinjiao harumao mfaunu naongo oneshwa baha haina wakati wajutana bahi itendo cha kifujari shatu hukumlwe namna ya ladhimu wa ufanye madai hao husuni mwe mahakama imihashirisha inunge edele yao harumwaye mabavu mbali na mbali ya heshisi wa shangazi jane makuswada yinu ndo mzimu hatu zitendo za kifujari na oli bavulahi bambao ndila hunda ifursa wakaufanywa imihashirisho usiku wajuzi. Lekungumanyo laho walozi waho mji wa shindini wende na ufanya wa mkonsi wao ili uhansi wanachama wanyumeni na honu salami mbajini do ujutendea le chamalinu haruma imakati ya mwiso. Mustafa Abubakar na maelezo ya Fatima Ahmada. Pota wabarikishe na basabu wa ulozi harmo mji wa shindini letengelo badzima laho walozi wa mji unu waadali ya nyichaguzi zabtaua emdro utende ya letengelo hao linu wandu wararu warenge funvu harmo za nyichaguzi na hai ni mzima ndao haunesa ze barnamaji nezefali kiza utanziani hemfaida kuu ya basabu wa ulozi wajilinzanyise sawa na zensi za puangao harumai hazi ya kilozi. Zansababisha na tie kandidaturi no harumale chama la ulozi la shindini
handani de nukto ya usawa wa hemlozi aukaeke mlozi ngu nshindo yabondo ulozi ujopuangai de arluinu hususwani da sirendo barini loauze mfi hususwani de transport Tanzania de mbio ni buenzia yabo ya heshombo hubira hasalama shijirejei hasalama siwonoko ulozi ulio habaha nganzo mtu mstarabu ulozi ulio habaha nganzo mtu ujulwa ulozi ulio habaha nganzo mjitoleyo na hizo dizo ndongo zifanya haruma shekoshi siwonokana kairi ni jenende baikati hundru ulozi ngoto basa kwa maana hunu mlozi handisa mahakume na mitanu hata mahamengo mfukare haini mungu swararu lobanu sondwa po habanu bazima yejo hunda shwa baki wakubali kwa jahunda Iraisi wa hele tengo la walozi wa shindini ajifereshea ni namna zendongo zabira na hapara o walozi wa hemijia saya warenge mfano ujizo wa shindini wafanya bado nzia njema ya uheza juu ya hazi yao. Heni ya johunda na elewe kahara wa udhamana utsomangu udhamana waho walozi waho mjini shindini nano walozi ikayao wanyanyasi wahe yemasi wayo norienshi wazimada sinao kazedhamana hizo zozahe ya konsei au ya fikra na joinika ya la majirani wa hatu imichi ya kilosi vanu yenjema dohushekeza zenjema lijo kusudie miji ya kilosi wake hamandasi wahundre namna ya kujorganize watunde bahati raha watu fikira jezi watu zitanziani zevoti zilobira namna inu bayo aula yo nasheo yo ujisa mahashiri na mitanu rangule chama laho walozi wa shindini lao nalejua haini mwahawabili wo ufanyishiani chaguzi ili utumaini mwendo mwema harumwe hazi ya kilozi no mwahaunu wandu majana mararu na mengumine do wajanzia harumo unrulwa waho wakauchagua harumo wandu wararu wakahuenda harumo zehele zinu salami mbajini do ya chagulwa raisi hauhondana na swauti jana na shenda haushinda Mohamed Abdu ikao haondana na swauti mengumfukare na Mahamudu mbajini ikao haondana na swauti 25. Garini leo ni taarifa habari hatu ye madhamana wadhaminishiwa wa mkonsi wa taifa waona na ndao na walozi wa heshesiwa shangazija ili wahashirisha juma wa mkonsi unu ajili ya urenga funvu habo ya kako tujua ya ukaya walozi ngona funvu jinji watsangi yao yensi inu fursa ya dhahabu ya ladhimu wele watekeleze ze fikra walonizo juma ze haziza hawa Mohamed Tahiri ya dhaminishiwa mkonsi unu guziwaniso harumema hadisi ya daula abumbiyo ahaku walozi wahudhurie wambe yemihima bokao do waloniyo haka wakomoru wenji watuhelewa zihazi za kilozi watuhelewa emishikili ya walozi ngono hama kwa tufanya hazinro haukaya ngasinafi zitokaya daima wakati wa winji ngizo hali haku ngono banu wandu wafanya madamano bahare mabawa ya heya shakabati wandu waparofanya jitihadi wahimilie walozi walowe mfizinji rijwa la wahudu hasibabu nzofiza hebari ya hatu kama inu ntibo kauze nongozo kinyume wandu kuangalia iho lazimu angalie aghlabu shawandu angala hundo jina si kwanze shalabu nziza shahaja shaishi parahana wanu shi toji sipuzi ganzao waje harumwa dialogue waendelee waelezendo mihima ya hao bala shaka wakomorungwa juhuishia nekuwa komorwaishia wa serikali wa juhuishia hadisi ngarirenga ndo ngarirenga hamusanifu wa kweli na singari aminiu za fikra ikayao za Tanzania ya husuye dialogue banda ngarizi aminiu yao lazima rikevo hari ritsange rizihimilie hata mahutaji ikaya ondo yatsahwao harumaye omkonseunu ya waswili wanu yaladhi mahutaji ya hatu riatsahao ngayo menji haku hususani harumwe mlozi ndo ka handani ndo utsohifadhi hai
ke ashinde ya hunde taratibu ya uka maisha ya hahe ya kemema ya hunde ya harma security kange harma malozi shaya ya keswiri ya uka na haina banu yaliyo sha nguoniho ma problem ikayo ngejo humjiria ngujo shinda ya hunde na taratibu hata yavukishiwa kabula raija kaha hatwalihana vanozinu rikaya harmaze asizi madai yao riatsaha rikubaliwa shapre wandwa jarmu action rijari sunzusiwa wala watufanye mahadisi ndo wahenda na ungamuamini au kaidaula wa respect izo wahamba wa honore izo warambia wazikubali shao wahenda wakauremplace tena banda wamba kwa tsuhuja shaurenda rafanya wahenda wende tena wendewa kwa jarenga kwa jadunga zila rahamba izo ndile toromorlo nilo doke mahadisi ngarenda ngarijo hamba yezaladhimu madai yatu ngarijo yamba ye karende ramba sidirjo kayabo riziwanie sidirjo kaharume mahadisi yao yeze natija zehija sidirjo kawenyizo wakati wo wandraji wala watsuhuja sidodo kauja watsungulwa wambukao wondo wenyi na bano wenyi dasi. Madayasa ya taarifa habari ya hatu le chama la uhifadhi wa ulanga la mji wa Ikoni lendelea na hazi ya 2000 za utia urahafu harumwa ya mihonko taratibu ya ubarikisha na uhifadhi wa ulanga wa bahari ni Salima Ali Ahmadan na Ibrahim Mkababo wa Kahadhir. Hawona lejua ngasina takriba miezi 6 le chama la uhifadhi ya mihonko nano ulanga harimo mji wa Ikoni zinu ndeze hazi za mwando wazitia onziani. Inu namna hosoni mao wa uhifadhi wa ulanga holihongwa juao ze faida zilona ya mihonku harima wa mva wa ulanga. Hazinu wahansi mikoba ili uruhusu o wakazi wa doti ya majaya badala ya uyavuriza haini bahanu harima ya mihonko inu. Wanzarangalie ze mangrovu ngazimenye wao holiho wanungwa tau majaya holiho wanungwa wa hao karibuni neze mangrovu na zida ngeimenya haku eze mangrovu wono aula kreyede chamalilo rifavi oulanga wa mangrovu no langa hunu mjini haukaya oulanga wa mangrovu ngotanga haku harmo binadamu na wesu haya manadamu kena ujua huenda watina oulanga hauka oulanga uo do tsongeza swanadamu rizemfia resha amani. Yemi honko ngio na funvu panda mwana hauhifadhi ulanga nane haini mkabala yemi honko iliyo inde mana ika wole baki ya labili laheze haziza hao ngwajoja didisha wa mwalo yemi honko ili ukadimi ya haini hatuari. Deuxième phase ngejuka ya harmo mwezi wa mars ngada mwezi deuxième phase do wale ze mangrove robarine ili zikezinji ili hindi riteze tipu za mangrove ikaya ukaziti hunu ili ikoni rende do heze mangrove za Komoro eze tipu ne ikaya ukaziti hunu ngajuka uziwalo mwezi wa mars renji harmo deuxième phase et troisième phase yonge juka unja mabaki ya ndwa jina ya husu ya pisciculture. Omsiru wa hemi honko nguo mengoni mwemiva ikao yosaidia haku sheibande shansi nano barini yo hifadhi wa mheyo wahe bahari haruma mkabala unu shawajau gio na zinyamazi nji ikao ngazitangao harima wa mhifadhi wa ulanga.